Reka nongere ngusuzane ariko nguha n'ikaze umukunzi wacu udahema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uri uw'agaciro wamaze gukanda subscribe ndetse nawe utari wayikora kuyikora aka kanya kugira ngo buri gihe cyose dusenge inkuru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kukibona 5 kuri 5, bityo tubashe kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri uyu muyoboro mugari wa Ukuri News TV. Nanone rero tugarutse kugira ngo tubashe kuramburira hamwe izi breaking news, dore ko hari amakuru aba arimo gucaracara, ya makuru utapfa gusanga ahandi ku kindi gitangazamakuru, dore ko tuyakugezaho mu ba mbere kugira ngo dufatanyirize hamwe kurebera ibigezweho mu isi ya none ndetse no hirya no hino ku isi. Kugeza ubu rero harimo kuvugwa inkuru zigiye zitandukanye. Nanone reka tukubwire ko tugiye kwibanda hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse turaza kunyarukira hariya mu gihugu cy'u Burundi tukubwire amakuru mashyashya barimo kuhavugwa, ndetse no mu gihugu cya Uganda bivugwa ko ingabo za UPDF za hariya mu gihugu cya Uganda hari izafashwe mu kuba zari zishaka gutegura kudeta yo guhirika Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Kugeza ubu ngubu ibihuha byo biracyakomeje hariya muri Zimbabwe, aho naho hakomeje kugenda havugwa umugabo ngo wabashije kuba yakisasira abagore bagera ku 8 bose akabasha kuba yabicira mu nzu iwe. Ibi byose tugiye kubiramburira hamwe aya makuru. Reka duhere hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tukubwire ko nyuma y'imirwano yagiye ihuza izi ngabo z'uyu mutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'igisirikari cya leta FARDC, kugeza ubu ruracyageretse, aho M23 yateguje igitero simusiga izi ngabo za leta FARDC. Kugeza ubu rero ibinyujije mu tangazo, iyi M23 kugeza ubu yatangaje ko igomba kuba yategura igitero simusiga ndetse kizabasha kuba cyakumvisha uyu Felix Antoine Tshisekedi usanzwe ayobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba yakemera gushira mu bikorwa amasezerano yajyagirana n'uyu mutwe mu bihe bitandukanye. M23 rero iteguje iki gisirikari cya Kongo FARDC iki gitero nyuma y'uko hari kubera ibiganiro i Rwanda, aho byahuje izi mpande zombi, haba igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Angola ndetse n'igihugu cya Kongo ndetse na bamwe mu barimo iyoboye M23. Ibi rero M23 ibitangaje nyuma y'uko nayo igabweho igitero gikomeye n'ingabo z'iki gisirikari cya leta, aho cyaje kuba cyahitana umujenerali umwe muri M23, akaba ari byo byaje kuba byarakaza M23 ndetse nayo igahita iteguza FARDC igitero simusiga, aho ifite umujinya mwinshi cyane. Twumvise mu minsi ishize ko yabashije kuba yafatirwa umuyobozi wayo mu bya politike hariya mu gihugu cya Uganda, aho yari arimo gushaka abarwanyi b'uyu mutwe kugira ngo babashe kuza kuba bawukoma mu nkokora cyangwa se baze kuba bawufasha mu mirwano igiye itandukanye igenda ihurizwamo n'ingabo z'igisirikari cya leta, aho byakomeje kugenda bivugwa ko iyi M23 ikomeje kugenda yiyubaka mu buryo bugiye butandukanye, ndetse ku murongo w'urugamba ikagenda igaragaza imbaraga ndetse n'ubunararibonye mu mirwano igiye itandukanye yagiye ihuza ingabo za leta ndetse n'ingabo z'uyu mutwe w'inyeshyamba wa M23. Kugeza ubu rero ibiganiro biri kubera hariya i Rwanda muri Angola birimo kuhuza izi mpande zombi, bisa nkaho nta cyizere cy'uko hari icyo biri buze gutanga, aho buri ruhande rwifuza ibyarwo ndetse ko hari kuberamo impaka zikomeye mu nzu iri kuberamo ibi biganiro bigiye bitandukanye, hakagenda haberamo impaka zitandukanye, aho buri ruhande rurimo kwifuza ibyarwo ndetse ntihagire rumwe rwemera ibyo urundi ruvuze, ndetse ko bakabasha guhatana ibibazo ndetse bakagaragaza ibirego bigiye bitandukanye, kuko buri ruhande rurimo kugaragaza ibirego bigiye bitandukanye, haba ku ruhande rwa M23 irimo guhakana bikomeye ibyo FARDC irimo kuyishinja, ndetse ikabasha kuba yagaragaza ibirego bitandukanye, bimwe mu byo kwica abanyamurenge ndetse no kuba bahohotera abatutsi hariya mu gihugu cya Kongo, ariko Kongo nayo ikagenda ishinja uyu
umutwe mu 23 kwigaranzura kuri leta ndetse no gukomeza kugenda ifata ubutaka bugiye butandukanye. Ibi rero akaba ari byo biri gukomeza kurangwa hariya i Rwanda, ariko uyu mugabo nta wundi n'uyu Lorenzo usanzwe ari umuhuza hagati ya M23 ndetse n'igihugu cya Kongo. Nawe ari gukomeza kugenda akora ibishoboka byose mu kugira ngo arebe ko yakumvikanisha izi mpande zombi, ariko tukaba turimo gutegereza tukareba icyava mu biganiro, ko hari igihugu cyangwa se uyu mutwe wakwemera gushira mu masezerano ibyo baraba bakuye hariya i Rwanda. Kugeza ubu ngubu i Burundi nta yindi nkuru irimo kuhavugwa, ni urupfu rwa Majoro Sosi. Uyu nguyu rero Sosi asanzwe akuriye iriya FRN mu buryo bwa diplomasi, aho bivugwa ko uyu Sosi yabashe kuba yakicwa n'inyeshyamba za Red Tabara. Kugeza ubu ngubu izi nyeshyamba z'umutwe wa Red Tabara bivugwa ko zishobora kuba zitegwa inkunga n'igihugu cy'u Rwanda, ibintu rutahwemye kugenda ruhakana umunsi ku munsi. Ibi rero bibaye nyuma y'inama zigiye zitandukanye, aho uyu mutwe wa FRN ndetse n'uyu mutwe wa FDLR byabashe kuba byahuzwa n'igihugu cy'u Burundi, aho batangiye kugenda bagirana inama zigiye zitandukanye hariya mu ntara ya Cibitoki, aho bagiye bagirana inama zigiye zitandukanye guhera muri hoteli ya Minisitiri w'Intebe hariya mu gihugu cy'u Burundi yubatse hariya mu ntara ya Cibitoki. Aho rero uyu mutwe wa FRN ndetse n'uyu mutwe FDLR byahujwe na leta ya kiriya gihugu cy'u Burundi, babasha kuba bakumvikana ku myanzuro igiye itandukanye. Amakuru rero yashyizwe hanze n'umwe mu bagize FDLR, yavuze ko bagiranye inama ndetse bahabwa inkunga ndetse bahabwa n'ibitekerezo, bafata n'imyanzuro yo kuba bakegereza ibitwaro hafi n'imipaka y'igihugu cy'u Rwanda, kugira ngo bakomeze kugenda bagaba udutero shuma ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse bakomeze kugenda bica abanyarwanda, bakomeze kugenda bahungabanya umutekano hano mu gihugu cy'u Rwanda. Aho rero aya makuru yamenyekanye, u Rwanda rukaba nta kintu rwari rwabitangazaho, aho kugeza ubu uyu mutwe wa FRN ushyigikiwe cyane na leta y'u Burundi, aho byatangiye muri Nyakanga 2023, aho uyu perezida Evariste Ndayishimiye alias Neva nk'uko ajya kiyongereraho, ubwo yagiraga uruzinduko hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akabasha kuvuga ko ashigikiye uyu mutwe wa FDLR, ndetse ko uyu mutwe wa FRN nawo avuga ko ngo nta kibazo cyawo, ndetse ko ari abantu bibera mu ishyamba birira imbuto zisanzwe, kandi uyu mutwe uzwiho kuba witwaje intwaro ndetse ukagenda ukora ibikorwa bigiye bitandukanye bibi, ndetse ukagenda wibasira uduce tugiye dutandukanye. Aho rero uyu Evariste Ndayishimiye abinyujije muri guverinoma ayoboye yabashe kuba yakiyegereza iyi mitwe, uyu FDLR ndetse n'uyu FRN. Kugeza ubu ngubu akaba ari kumwe nazo 5 kuri 5, aho bari kubasha kuba bacura imigambi igiye itandukanye, haba guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse no gukomeza kugenda bafasha Kongo mu mirwano irimo, hamwe n'uriya mutwe wa M23 wayibereye agaterera nzamba, wabashije kuba wayizonga mu buryo bukomeye, kuko mu mirwano bigenda bihurizwamo haba uyu mutwe ndetse n'ingabo z'igisirikare cya leta FARDC. Bigenda bigaragara ko uyu mutwe wa M23 ugenda wirwanaho bikomeye, ndetse ukabasha gukomeza kugenda ugaragaza ubudahangarwa ndetse n'ubuhanga hariya mu burasirazuba, aho ugenda wigarura uduce tugiye dutandukanye. Twihuse cyane hari no mu gihugu cya Uganda haravugwa amakuru atari meza, aho habashe kuba hafatwa abajenerali bagera kuri 3 ngo ni mu gakudeta kashatse kuba kapangwa na Generali Fisto ubarizwa hariya muri Tanzania, aho ngo yarashaka
ashaka we kuba yashimuta umwana wa perezida atari ukuvuga ngo ni ugushaka gufata ubutegetsi nubwo bihanwa n'amategeko ya hariya mu gihugu cya Uganda. Uyu rero Fiston Ofenge yabashije kuba yagaragara ku itangazamakuru aho yari arimo kwigamba ko we afite umuranzi cyangwa se icyo twakita nk'umugoboro hariya mu gihugu cya Uganda ngo wa Museveni, anariko iperereza ryahise rikorwa byihuse cyane, aho haje kuba hafatwa abajenerali ngo bari barimo gupanga kuba bakwiba uyu mwana wa Museveni mutoya, bakabasha kuba bamunyereza cyangwa se bakabasha kuba bamufata bugwate. Kugeza ubu rero ibintu biracyakomeza kugenda bijya mbere, aho iperereza rigikomeje. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza